Recientemente, Biblioteca Nacional Aruba escogió una noche cultural especial bajo el tema Celebración de nuestra identidad para recordar, reconocer y conmemorar los 40 años de Estados aparte y 50 años de himno y bandera. El programa ha comenzado con una introducción del gestor cultural Mirto Laclay, que presenta el concepto de celebración. Así que el proyecto es testigo silencioso con participación de Fundación Museo Arubano, Biblioteca Nacional y Departamento de Cultura. Como invitado especial, antropólogo Dr. Anders Maria Karg voor de Holanda a presentar una charla sobre su obra literaria Stil Verleden. In die doos zaten brieven, kaarten en documenten. Ik nam de doos mee naar Nederland als kostbare handbagage, zonder te vermoeden dat die doos het begin zou worden van een zoektocht die mijn leven zou veranderen. Durante la noche a celebrar Día Internacional de Poesía, con declamación de ganadora de Poeta de Patria, Merlis Becker y Aurelia Cruz. Sonido de coração que Angela sonha, estima, da queda gravar. E tur a tarde, bobrisa da harmonizar. Mi terra, mi país, nosso orgulho nacional. Admirar pa hope, bo carisma tá sem igual. Bo bandeira blauw, strepigel, rand blanco, strea cora. Tabula rond mundo e ta hope admirar. Também, Dr. Wim Reuters ha recebido el Premio Literario Ernesto Rosenstadt 2026 para su investigación y aporte duradero na literatura de Caribe. Ha otorgado un reconocimiento especial a la señora Maybelline Arons Cruz por más de 50 años de contribución a la cultura musical de Aruba, incluyendo su rol en promoción del himno nacional. Nós está viva de uma isla, caminha com nós conhecer ola grande de imigração e toch por mira que cada vez depois de uma ola grande de imigração assim, nós logra de ganhar base em comum com amarnos juntos. Tem algo de barranca aqui, se a nasce aqui ou não nasce aqui não, que tá coi o coração, que tá move a alma, que cria uma situação muito especial. E a linha invisível aqui, que está maranos junto, está a linha que nós cinco queda cultivar. E não está de a letra bonita, de a melodia que paia a ordo poni de nosso coração para Maybelline, de a palavra de Wim Rutgers, que aprofundizar a literatura com a raça, lo qual hoje nos celebrar com gratidão. O programa a continuar com a apresentação musical de grupo The Young Voices e Masco Box. Llegue hora de despedir. Llegue hora de mis adiós. Aruba dulce Aruba, de mundo bontín igual. Aruba dulce Aruba, de mundo bontín igual. E a noite a concluir com uma celebração de identidade, cultura e herência, reunindo a comunidade para comemorar junto luna festivo quando uma realce na de 40 anos de Estados aparte e 50 anos de himno e bandeira. Aldrich Warleman, Telenotícia.